Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela. Kokwani Chauke va vula leswaku xiyimbeleri Benny Mayengani the president u tirhisa rimitsu kumbexana u tirhisa murhi. Okay, hi nge se ya dzika kwalano hi fike hi vona risimu ra xiyimbeleri Benny Mayengani the president leri nga thyiwa leswaku ri Mahlasela, leri nga humeka album leyi nga huma lembe leri nga hundza ya xiyimbeleri Benny Mayengani the president. Se ri swi kotini ku va ri fikelela 1 million views. Se hi rhandza ku va hi ba mandla eka xiyimbeleri Benny Mayengani the president eka sweswo. Kasi tolo tanihiloko a ku ri siku ra vunharhu eka n'hweti ya Mhawuri kwala ka lembe ra 2025, xiyimbeleri Benny Mayengani the president va rhambiwe eka ntirho wa tigigi lowu a ri kona le Diamond Walk le ka Xikhukwani. Se vaseketeri kumbexani valandzeri a va tele swinene eka ntirho lowuyani, leswi nga fika swi tsakisa kokwani Chauke ku kala va endla nkandziyiso eka xiyenge xa mabulu xa Facebook va kombisa leswaku ri Benny Mayengani the president va na ximitswani kumbexani va tirhisa murhi, hikuva swi kotini ku va onga vanhu va ta va tele eka ntirho lowuyani. Hi ta tsundzuka leswaku ri kwala lembeni eka nguva ya Paseka ku ve na ntirho wa ximfumo wa ku pfula ndhawu ya Diamond Walk kwale ka Xikhukwani, naswona vanhu a va nga talangi hi ndlela leyi sweswiwani a va tarise xiswona. Se hi ku ya hi kokwani Chauke va kombisa leswaku leswi vangiwe hikuva xiyimbeleri Benny Mayengani the president va kumeki va ri kona eka gigi leyiwani. Se leswi vula leswaku ri xiyimbeleri Benny Mayengani the president va swi kotini ku va onga vanhu kumbe ku endla leswaku vanhu va kumeka va tale eka ntirho lowuyani, hikuva vanhu vo tala va lava ku ya vona xiyimbeleri Benny Mayengani the president. Nkandziyiso wa kokwani Chauke hi lowu. Benny Mayengani i khome rimitsu n'wana kokwani na ku chava leswi nga Diamond Walk namuntlha swa chavisa. Diamond Walk ya chavisa, i timovha la vanhu vo yima, ti-parking set le ku taleni, a na ha swi tivi ku vanhu lava ni ya va chela kwini. A Benny Mayengani wa chavisa, i mirhangaphandla hakunene na ku salute proper. A Benny Mayengani na ku salute a wu na ntanga yo vanhu vo manyana le vele ku manyaneni vele ku xaveka matikiti. Moni ya mfamba handle mi vona ku njhani Diamond Walk yi le ku ndleka mihlolo. Ni nga pfumela ku hi kona hi pfula Diamond Walk sweswi. Vanhu lava nga lava chavisa ene vo timovha leni ti le ku tsayiteleni. Mani ya mkomba handle moni va komba handle va ta swi twisisa ku ni vulavula hi yini. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela.